Mày y cái này cái tụp pia. Tay bông pek. Tong mama manu ba ai maya me yang birthday Christmas. Hatu simi aku bener. Mày thọ mama bị maya. Sisa. Ban teriak maya mẹ là mày. Maya le cakap angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kinong yalam jongka All Meghalaya Pharmacists Association haga khat sautari uyayong arja apun riu kilai kandu menteri sarkar jela ubakhmi ektanat ke kot khia ba wailan miki shela ban pensngeu wi jing dawa bla sateng hak bia dei ba thungkam thungjam pharmacist hagi PHC CSC ba hagi hospital ba fer kibadan po jela hak jing ekran bigilat pathai kubor unong yalam jongka ni ka seng ba Amos Jones Imli lihathu baka khubor ka ba wailat miki shela bla ash kinong yalam kalong baka sarkar kamdan pisa banthung pharmacist hagi shilam sumar kibadan na jela. Step ila wan kuntu sendat kadai baik halor kajing penslam kajong menteri ka appointment kajongi ibang ila bu na udu penai baar jong tau senam hadin pula simti ini ya ka cabinet ya ka ya health minister hadin san kata handu kanta duna yap ya kajing long lakloi jungi bani keren bani kendu ini hoj ni sukman namar ba kala kajing sim kajung iya ka kupor bani keren nak bertajung iya kalong kaba sengau tenat bat ngimtip nang ni syahmat pat de kumno kan long namar ba ka banungkong iya keren hai badi bat ka recruitment bantung no iya ki bantung iya ki pur sipalat namar ba na du usnam arhajar ila yo lembagi RTI ba klem klem patung lan klem advertise lan klem appoint kau itu kiba ai advertise men hakini kisnam kula de pro ki contractual tinggal ikran itu bata hoj nakling jungi ilo ong ba in sim ya kita ke decision ba in sale nakling jong ka government te ka baar kolong habide bat ka sing dawa ka jungi ka baar ka de ka IPL standard ka Indian Public Health Standard te kene ka Indian Public Health Standard wat hakikat kulir dan and then haki website du kila ban check ba kidan ba lakum pharmacist di bandan haki PHC di bandan lagnum no arngot haki CHC laingot and then haki house sub center di bandan way te lada ka state ka jungi ka follow ka IPL standard ngatrai ka jelai ka jungi kam perdu kam mengi pharmacist ngimuan ya pensitom hangne mani kendu na kapur sa kapur habide buat kini ki issue ka jungi te nakalem jong komen kala lembaga minister yang ba insapen baik halo ka ta ka banta tang kowe ngisngo ba long ngisngo du mensim nomor pa nakalem jong komen ka ai ka jubab sengi kalong ba ka finance kata kemudian pisah te habum dan pisah kemudian lai syukut na kejeng keren nomor ladangi batai kumno ru habum dan pisah ngatrai ka sem jenge hi ya ka pentelun iki kap tengit scam ba lembaga jongi ong ba insa simkhai kene ka benta bane keren bat hapo ka treasury te ka balai habide bat ka council kami clear pharmacy council nomor ba ka council ka jongi nadu bala form ya council hadu menta dan kijuhi ki bat kam bat lashu pentelun ya ka kam jong ka council da kiju kina kam te nakling jong komen hoy kila thung ya urteng ofisa ban penila election nation ya kene ka ya habide bat ka mekle pharmacy council te habide bat ki neki pharmacist assistant nomor ba ngila ekran hoy nakling ka mekle skill development society hoy is ngutana ba ka training tama haba ka sarkar kamdan pisa bi training mentoile you nomor ba ka kane ka pharmacist pharmacist profession kade ka professional course te ngidan u diploma ngidan u degree ngidan ke master and PhD te kan mentoi you klik te training palai panai nomor kilong tangka ba supen sa ka ya kapor ka chonki te nakalian ka jungi ong ba lagno nakalian komen ki kin chimkhai kene ba kin strict highway ni ba ki jingbu jong kini ki private sector le government sector le ki retail shop ya kini pharmacist assistant
insua nomor pa imadam perin impat tip ya kena kebenta lembaga jing pen kenmau kujongi me ila simkhia te ha bede bat kate jing simkhia kujongi pada long punno ka por im desho im minister ting lai ya nomor pa ka step ba misim I hoy nilai ila ya lembaga jing kran jongi ila itu ro bedikan kita post kiba lai te hendri bat ka taka ya bede ba council ro ila sim ya kena initiative ban pendam na udut te nakalin jong new minister mementar ud follow up ya kita te habidi bat ka don sakoi pada habidi ba service rule kami kali pharmacy service rule 2035 hoy mene kedi kemen ke issue ke bangi sa long sha I konswat dan sha I sha kata ke benta ngamtip ya kemno ka sarkar ka pentrikam nomor bangi ka ongkan snakam te wat ikini kikam ke bala don lupa ban penbaha lane ban penbet kam dan pisah tekan snakam yu san kan te ngiseng sunai dia kali jalan ke sungai ba oi ngiseng tu aman kisenjam ka ngantip yo le se gede tangka excuse lane kata ke basu pentame ini ru tamba don't give an excuse to a professional person